uri mu bikisha ayi samu karitasi winano wipumba winano atichude winano atichuchu winano radio witirie adirie radio nakuba sara adirie atichuchu winano pumba winano atichuchu winano Fire, Samu kachichu. Winano. Utaninisha. Winano. Nago ndi kukubwira. Chirasi. Chirasamuji. Chirasa Kose waretse ma. Tane umujinya wa mujinga, utane umuji. Yego Patrick. Uri eko wa Mukaritasi namufashe. Banguka ataducika abana namufashe. Gira vuba. Wa mutipe ndamwibutse. Wa wundi. Ngo nguki? Umubonye hahandi? Umva, mumfatire. Wanamufashe? Wamufashe? Icyo kintu ndakigushimira. Umva ure nkubwira mbabarira umukomeze nze nkwereka ibintu dukorera umurezi. Ye babo gwe ibintu yanyibye isuwe uzubukene na yanteye buretse ndaje uracyavuga ibi haguruka mano umutipe naguki haguruka Mukaritasi mano wajureka radio wayishize radio tse ndagukubita mujinga wodi dagara nawe hagarara Mukaritasi uone wa murezi Vuakinu. None muri radio yanjye. Radio ibintu byose muri bamwe abakinga. Muri bawa Mukaritasi. Radio narayi. Kandagira umutwe upfa wa mujinga wowe. Umuntu azakora iki? Uri bukacyagiye man. Cyagiye musigari kumesa. Urabyibuka cyagiye musigari kumesa. Yesa ntwarira bo. Ndumva nana mbabarire rwose. Icarasi. Zamuka jafafu. Zamuka. Kirari wa mujinga kirari. Ladira ariko Tagiriye Waishe. Kimfashe nambonye gishobora. Kimfata kugenda. Bino tugenda. Batani imyanda yo tugende. Jipe. Ni kijimba rikikireze. Kwereka hano wayishe. Ndasanga yapfuyeho n'ikintu na kimwe. Jamara asuyinyereka Mukaritasi. Mano wani kikiba n'ikindi kiradi. Dore jiwala. Uko najyaga n'icongeye no kuri toilette mwa. Nayicaga ngiye kunyawala. Umva. Ubundi simba hano weho ubu bumva ko atazagusivura. Nayishyize mu kiruhuko. Kasha kiroko cya. Man. Ese Charasi Samu kugenda. Man dore nakaga shati yarari kumesera wana. Ariko yumureze umva cyakoze akira hawunda kuri mbere. Ahanda kuri mbere. Seko numva mufite amagambo nangwa mushaka kuvugisha umuntu. Dore nomwe. Iki ni gisambo mwafashe. Reba ukuntu wagize reba. Bazira ukuntu wagize amukukinga reba. Rwose mumbabare rwose benari naba. Ubundi nza gutya ariko atari wowe. Ubuzima isi maze mu nzu nirungu kubera iradiyo. Akagashatu twa najyaga nkamba nigiye gusura umushe. Abaturanyi bose bararize do nabangaba. Ubona ya makariso birirwa batakwasanga gikiye. Amashuka nabuze. N'imyenda itose nibatinya kuyahanura. Nabuze isutiya n'ikariso ubwo nta muntu ugitekera hanze. Nta muntu navugaga. Ariko se sha ubundi ubu ntaso nabufite. Wabuze iki? Sinaguhebaga neza. Muvuga mugikubita. Murabona ukuntu murimo muravuga muhagaze. Ngo ushaka iki? Ukaza kugishakira wabuze ibyo. Unganya icyo ukaza kugishakira. Se wifata kubita wowe. Ariko se wajureka mama. Umva reka nkwereke umwanzuro iki. Genda ukuntu cyaminje. Umva akira ugenda ifashe we muhereze fatana bira uyimuhaye. Yesu ntabwo je namwemera ishati. Oya. Reka turayitwika. Fatana biri. Fatani. Haguruka. Imyaka mike ni. Gira vuba. Niba cya gisambo. Umva. Televiziyo.